boarding physics ini check or check ini berapa kesempatan mah dapat saya sila beri dapat waktu Loket. Mau. Kebetulan sekretari Port. Acting speaker sebentar saka lap kung kagak kecil. Kaya mo MC kong tahu. Kurma. Kalanganan kupur koros o welcome on Sabul Matay KASARAWIHN backup generator, the ribbon cutting, Ranwat, me ban choptaran. So what me short program you, the program motomot you magtayban, tolanger lale and so what, so iman paki sabon mamay nan so. Apo eki sabon matay program what akan pachota nan ikamene na internet. Wasan ko po sa kan me Physics Age Radio. Apapali yung kitay men Pohnpei. Puyan ko po sa yung aramasakan Pohnpei o liki. Tango me uyay men. Uyay tungol sa karata. Sa karatan wow. Tan kupuran. So pa itikan koros. Ap moyelel molen wow. Wow Toror, dan Kupuran Honorable Reed P. Oliver, Kapinan Wayne Pohnpei, Wow Toror, dan Kupuran Acting Speaker, and Pohnpei State Legislature, the Kaisok, and Pohnpei State Legislature,
Senator Walter. Sabulman Governor Director Christina Elnay. Ang Treasury Administration, Director in Public Safety, Mr. Carl. Deacon Santiago, Chairman and Board. Koros mayang Pachopana takot panaranwat. Ang kasarawin Sabulmatay Generator me pan uyawuranwat. Ari, poyan kak uyay tungol sa karatan Tupukon Master of Ceremony ay mentola o Baki Kitailen Eupana ni Lolo o Iban Patawan Pakita and Deacon Valentin Santiago, Our Lady of Mercy, and Kasarawila Tokonwood. Kalangan Deacon. Kalanganin MC ay paan patrawan luka tay korosan katiniw pa na suksit mayat katiniyang iya nan kupul ay paan patrawan ulian kita iti o iya sampun matay sa karata isansa maing samat supay tilapalap sa patropan kupuramoy sa utukwat nintuan siya pon mamukosan tiyong siya pa na pasenta kapinggi ang komun tuwan siya pon mamukupur kalangan baging san salong kit ong ni song koros ba second patruan aleti ong ni kamaupen at tungal pukoto tongkan ran trororwat siya pa na pan kupuramoy pasen kapinggi ang komun certain tatok besan saler ukta komian kasarawiala certain tatok wan ka kuya sawasapan sapul lumumi aramasakan in Pohnpei si pilew pa na upagi komian kasarawiala pasan to korosen nan program and murid sa waswat kapayata pwe autapan program wat ang kaktola nintuan kupurami upaita pwe kisapul mamusawas o kit kung katin yeyang amanaman kit o katin kasarawiala amanaman kit at medal treter totokwat backup generator mapanuya sawasapan sapol mamutian na ramasakan ng Pohnpei isang matpatrola ari maing samat si upan o sakar kita mupkat nilanglang kapayan komoy riyat at songkomo Yesus Kristus at kaulapanan. Amen. Area kabina. Area director. Kalanganan komoy Deacon Santiago ay sawat kaibigan patulanger takotlanger nan sakaratan kosom bepan sang ren Chairman and Pohnpei Public Broadcasting Corporation, yay Mr. Kester James. Kasi liliyan mga ko. Kailangan. MC. Ini niya cuma wow. Tanggap ng kapna. Acting speaker. Deacon. Board member kan. Commissioner. Metro Boran kan. From the talk. Kan. So tayo ko rin yung kanan. Kanyang. So what? So kawawi to talk kasi
Ang sugis sa malari pa doon pasat kapinggiyang New Zealand tunnel kay magkakadugo. Kapagat sang huwa penen samparang pagat. Yung kagaytoran kat na kama naman sang space leader akin bibiyata paita po. Pangot may binwangira sa jalan kay kita na pisinin diali backup generator lima abangin kuna abangin o kata boleh kaya kulare with them couple material machine aku ini karena mana net kan sana muai pakai you kapatay yang ada kami pilih cancel campi sih bisa biar makan aku itu malah tahu apa nak kasar dari ibang friend luka o kasamu take oris ayo on line with iman fisik age atau ada kemudian ini wajah cuma mana-mana kita yang tang-tang kita yang dulu meski kuih pokoknya kian password dari buat line buat macam fisik age market nanti toh isra bantu na ni kapisa tikin metu nanti yung patuan ta pataban generator yung nanan na rin niyo emiela yang mo ini ban patoyan juga kot ini pang patoyan juga kep now acting speaker utai oras main ket nan kato kot kaya ipan na ban il wiya ta to madan mangi met so oras na miya met kapag mamay din tuwan kasanti kusanet kep na natapang kaya kapag na kaya jan taki yang ni kaya pwede kasamot yang sumawin di pato yang tuntatangkan yang patuan may lawali kanayang tipsik kaya siya bil free niya ramas niya to ketiyan na ritual pokik mo kita kuni magkaibil papaya mo kaya ako kaya to ni alme patutuano kay kapkapin kiyang kapina legislature ko'y tangkat pa kaya kare yang aramas sa kanda kin kagayal din kita ito ni repan ng biyaw evangelar no tumalan diyan si pawalan solaw mangi sa patawan ta pwede kating kundal yun api sa buat na miyan suwat kano ya kaping laut kaya bilaw yung raman lato mo kung kan para tamu tangay kan kay kapatayan kay bahagian kabna college schedule kama gila broadcast physics pan kaya teksin wasagis po yan putihar wakat kasangkot mo magre-re saya kasang nantosin net na hilaki pagkautan physics kasi net kayong pap apil pangin ki commissioner and nanti yang digitalize katokin station and niela and teka pakpakain kami ay no yung magmayban wangi magmayban katiyan ng internet isong nga miyayat sa kay mo physics picture niya Facebook web song kan tapon adok tapi niyo mo rin siya wiyagi kapin pili siya nanti yang siya natitawan ko siya na to siya kap yang ba siya na to dari balik pa sa jet ko nabil isiyan kayo kan siya password kayo muat iwasan ko talak sa sarel diki may sinutin niya mas niya lole may salatakin patawang yan siya kores mo patawang kung mesin ka kores telepon niya ako siya kail magmalangalit
Ewan ko may pinili. Pero yayay, di mo man kasamot, kailangan pramay, may leget na. Katawagan. Ribbon cutting. Kailangan ko mo chairman Chains, pwede. Karya pwede. One ko something sabol matay backup generator. Ele try chorus mo angi me ang so million kun apmelen kiray lakan me totok na office bukan na bilkin uyak me ko kapwan ko totok nantin so kap na sila karya miya bilksin kuloyo bilrongata kes ng kapwan na eban kokata generator wasatay kan kun pwede PUC social te kun atan nyamumo arumo penen bibiliang kami na makosampan backup generator ang office kan kwen kap kotoke service o ngaramas pwede aramas arya ang sawat kita ibliban taw lato pwede program o kasantin tukokan sa ibambil korong atono sa karatayo tansang the Honorable Stephen Edwin, na we are acting speaker and so what on Sabol Matay Koisok and Pohnpei State Legislature. Speaker. Kailangan MC sino kasih may patutuan ko yang sa karata mo kaya MC sugot mo wag anjo mo yang yay kaya libin na yang kaya sa karata kay ko niyo wala kan yang mo kaya kay kala din doon kayo o mo lang wawan Pohnpei yang sa water won't pick up nan going to Pohnpei won't be director kan may ang Pohnpei director and treasury Department of Public Safety there will be one commissioner in broadcast won't be chairman and board vice chairman won't be any senator there will Sabulman Kabnagan may ang Pohnpei Tutukin run what o melel Israel kan utan we are lifeline in broadcast melel from the kan so the sabun may lalo potrem uko tama me we ko kan ito bacon poporo ki torrent kakaleti kakali Bakulwang Rail kan, wasarakan koros, Pohnpei kan, kasar sebetulnya. Orangnya suara ini Pohnpei, Pohnpei yang Senator Walter, yang pakaian ketua di Merel dan William di legislature, Merel uyat kapun, Kangguran kerana Merel broadcast commissioner. Ini essential keirtakan niya ang kalian broadcast. Agataman tong yan yang sumita din kapal na legislature o wanan so may patuan uya chairman in public work o Philippine patuan uya oversight authority o ang paluwat. Sang nanan so walil to rawat sungan kapal kan niya sungan keirta kan makakan niya irakan makin parata essential mo merangwat lep-lepen kakalam mo kadai wi onan wiyatan kapuluway rongan Pohnpei ay nenen tisam tamen men maskaw kinay rawat internet aramas pilkak access Sabol Matay radio o Israel kan men Pohnpei kan patpator mas likin Pohnpei niya bilangan siya may yung senator solar yang patpator ligo mura na next session
Rabil message iya o kakam ngagi tatongkan uyawin ang legislature. Pero songon momon accessibility information magadrail supplement nan mo technology Enen kairta niya tail ban accept me technology mia poen kak katayala uya bantato kaya jo technology bilkin aleta kapalkan nalal if you use it in the wrong way use it in the right way technology toward information uya me ko human kakairta ranas kare I kamela me the Tokyo me mia dan submitted broadcast so we have never to take up the Polki yet we are then Pohnpei me submitted public broadcasting about public information on Irakan Forest sang mela on time kay social by rangot COVID-19 o so on public information kan makonangan guyawi na way pa konang and we will I patawan pilkapungi na tama ka tayo kita na rangot na pit backup generator. We are in addition to the toolbox. When gak elayang ngilan Pohnpei to the voice of Pohnpei. Takin oa kunla wagi karapakan makaiti kan broadcast tayo uwi. May patawan me nikapanagis na iya katapan backup generator ma generator tiga ba taga PUC bangkon may nabilsansal me sto sakan bil tangatam rabil rong radio o Israel kan me patpaton itagakan rabil sudo usam PUC o melal Israel kan me utan tosang namasang kuson kan medyo access internet medyo kulang TV ye radio wat dangilan broadcast wat maganagis kotokay rayta na katrail to kotokay kitray pa na katrail kak dan bilkar yang wewe kita me uyawi nan Pohnpei wat nan state wat nan kam taga kapatapatin na pasam wat o mas ligan Pohnpei kare sa kung may katok naliliman kapangaki o kapangkiyam kamisnap tok mau sa kung mumiton totongkan ibilman kamunga kung may walang mo wasanga kan may bangka improve na may niyapan tatok may pinansiya may tay target hamamiya may nansiya wasanga kan makangka kan improve sa matray station wat agad one lang mo wag ramas ko porkin kitay mele broadcast wat pong kabuluan public information amoy ni imawat may maniyang kapatagi yang oti yang ki ay kamel magkapna kan kaya sa mantay sa kartan pang yaw rawat o ibatuan may sungo kit ka na ka tuban ibilmen and bisanjal na ibil ka kung ka na bukay siyang sugaros pag malawalaw ka na kung ting katila legislature kung kap and tuwang kit uliya kaya ka mo na ansume ka na kung katop ye ansume kung uya sa kulma state of the state pero mawat uya bil monumentous occasion on legislature kusen ka kasamo na kusen ka katri ta masani irakan na kan kakatre nan pungan legislature o option ka na iwasan na kan sungkot pa na asa ang bangkak hindi pa na niteperiyo o masani o sungan kilang iwasan sa bangkak na kwaliway kailang kakawali aramas kemen makin yang korkor ngerait yurang are igabing yang kabina o ibetong kamela mumain kabina ban sudah paran kay ban patawan na top happy belated birthday Mr. Go Nagawa ito
Kalanganan kong speaker. Ipilyang kami me chairman of board and P6AH. Yang kami pilmen kapungong commissioner. Pwede apol melenoto ranwat. Ap melen irail tun tatok. Memasamaw put pelwaramaw kan on radio station. Tatok mo merakin uyuya. On informing general public tama uyuya we nan sabon masay government wasa taken makunong and lel koros ay so mawat pwede sabon masay program tanong soklar ni masanan kait naban wiyawi isang the Honorable Reed P. Oliver sabon masay Governor and Wayne Pohnpei. Honorable Governor. Kalanganan tayo na leon ka pinsamay te owan kan madaling itungol sa karatan wow kabatabat kajen sa karatan wow kan me lapoy potar moy katuan wan bisa matal court sa pulmatay lapalap koros ng talien siyak umotso o government. Kato ito, masaksit, Purisa wasin ranwat, Ejungal wow, San Cobren Deacon Santiago, Honorable Speaker, Speaker Edwin, Honorable Senator Jason Walter, Chairman in Pohnpei Public Broadcasting Corporation, Board Member Kan Karosnan, sa Pulmatay, Pohnpei Broadcasting Corporation, karakterin kalian moni, karakterin kalian kakela kosunet o kolo-kolo na kagan way, P6AH Commissioner, John Tatakan, Bebilyang Pateng, Wasak Sitranwood, Penene, Oktal Chorus, Ejungal wow ban kuburan chorus. Kayo, Imen Patron, Pateng, Honorable Speaker, Edwin, Obiluya Kata, Lelil Kapungang Commissioner o Pohnpei Broadcasting Corporation Board, Tuwan ko santin tatongkan ya kakmukmukit ko to. Sangir ranchi ko liliteran wat buena papali. Naging katok-katok yan. Om John Way, mebita rong ko siyang palakan, lelen yang siyo me, karwarun mekot ananen daleng way. Burin siya wasin ranwat, ibig siyang kaya siyang wow. In patroon patron speaker, William C. Officing Cabinet, Executive Branch, Piluya Kapingwat Pelen, Ong Sabon Matay Legislature in Pohnpei. Pirail maging kachin kamana, kachin kawit ng uutung. Sabon Matay Kagkaginsin. Kami sansal ngun puratay, yeyi backup generator yu. Entertainment na PUC Panpilkun. Kapanaan ko siyang palakan, may tanananan at piwang. John Way, Pilela, ligin, tagan Pohnpei kan. When katese o sagasagara, kupurakan teme naman John Way, only wrong kasumpal kan melen mepita, kirayap karwaru. Erma radio kan nansto sa kan tinijenta sa kan bigtang kapuye, memor. Ikaparapar di me P6AH, utan bigtang kaptatatar tepil kapkapul. Wrong kasumpal pukat. Kuya kisen sa Pohnpei men perere, ong sa Pohnpei yeyasin way. Dahil kat na show you me, kabin sa late COVID-19, uya mugit lap, karam, o kasaru-waru kay tekin jong try, absam tapo ko. Ergisen mapukat, ong ni Ellen Terere, aksay bilanane, wrong and piluya basically, o uya patbato tagat-gat, nan jempa sakan, melen, iwew kalap tagapur.
Utailen kap mangi pene. Iro ko sompal kan me. Buyawi. Iro ko sompal kan me tan. Bukito. Utailen kap kau na bata. Itu ngalen ki ang mau yen pura yang kalupo. O ujung tane speaker absent bil nasa niata. Nan pesong-song bukat chorus. Niata nan siyang apali kepinsalet COVID-19. Autan sense magana. And katawagan ran what sa sansal me. Nan sense me miye dahil kasi napaliya sang nikawikan e miye e pato sang nan sense me rar riau point silu 10 million riau point silu o sang ni wewe benekan me legislature o opsing kabina katiyang te pato yun may sang rayo lalazon ranwat anana pen robot bukat and bil sansan ibil tungalen kiya siya umao pwede terakterin kemtaan kalian moni terakterin ni yang kajen lo dame sansal en kak miye robot bukat en kak pil kat pato tilang sabon matay pinin ko kusunit kay sa ganton pe when kak pil sansal accountability o transparency sabon matay tato eri niya dahil kat pa na pagdalin kak kasarawi misinwat ikapabaro kibe soto tubusyo soto meokot soto anane ni usang toror lekin eban kak poita makupora tayo soto tanuto eru poegi kupuren minimin iupene o kacang-cang pagdal kat lale an ranakan kat to te patro to sang mas ay kapara-par kin ye ujutan chapal tayo tato etumal kapungen Rusia nakat peneran wot pen kak pil kiyang wawi o kangan pen tatakot o etumal kaping mulitak melin on V6AH board commissioner turun tatakan o pilpilini nagunungan rail kan nan sabon umay damay tungal mga tatak it pali yung executive branch baca umay yang ami sabon bancay winin ko kusunin kay second country ilkan mo ye tututak ninlam kay dekin tutak chalalot abatan chamachang tabasan tamag jailtan ka sinyaw ko pene when kak pilutong program pekan betan so wache kay dekin chamet apilkan patuloy mur patuloy nan tar ayay met pekan patuloy mulyan dikit kan chorus o bil kabrayam congratulations dong tatag mo poita o tay din ka sinyaw pene o katwoy mo ere tungal sa kardo kalanganin may Kalangan and Honorable Governor, Yemet, me kairalar program motomot, me ktai kan sakalar ang sawat to my Governor Speaker, ramamon si set waita tayo kung nabata wrong ribbons cutting ko muri ktai lamban yangi koros Governor Speaker Senator Walter Rabbit Commissioner, Chairman, Director Kano, patulang truck, generator me. Kaselen, blue, kung napatanger, napali, V6AH radio. Pwede pakairan mela, pakairan stimulus, pakairan legislature session, songkan chorus, and kak kapulupul nan radio, V6AH. Kalangan, o Commissioner? And so what time on ribbon cutting? Okay. Not speak. When you turn. 1, 2, 3. Good. Excellent, silent generator. Alaman traffic light. Silent. Then you. Then. Yes.